ukuthi ngithi khona mawungekho wena uthi kuzoba nobani. Umbuzo enhlelo ngokuza abantu basemathebeleleni masikhuluma ngesituation ekhona ngenkinga esikuzo. Abanye sebephosa ithawula, abanye bebona ukubaleka kungcono. Ngithi wena mawungekho uthi kuyolungiswa ngubani. If sonke silahle izandla, but ngithanda ukuthi ngibonge ukuthi masikunanzelela ukuthi ukubambana kwethu sisiza ndawonye. Kimi contest emathebeleleni ukubambana is like claiming our space back. Ispace esesilahlekele culturally or ngabala kuphi, education kuphi. Masibambana kanje we are starting something which is very very powerful. Okungamelanga siziyeyise, sizibukele phansi sithi kuzohamba ibanga elingakanani or sebake bazama abanye behluleka. Esikubonayo ayisikho lokubonwa ngababona izolo. Thina sibona okunye okuhlukileyo. Isimo siba worse and worse each and every day. Mina ngihlala emakhaya, uma nginganitshela ukuthi into engiyibone lo nyaka, I think balutshwana abantwana bazokwazi uku-enrolla for i-secondary school of form 1. Abantwana abaningi bahlele emakhaya because of ama-school fees. Okubuhlungu ukuthi abantu abaningi emakhaya sesizakhela izikolo. After building that school, kubuya ama-school fees ephakeme, kodwa yithi esakhele seyasikolo. At the end of the year, makusiza ama-examinations, thina emathebeleleni we are always recording the lowest 0% izikolo eziningi. But we are building those schools for ourselves. Akula mntwana opasayo, i-school fees siyanyuka. Yonke le imbuzo ekhona esiyabe sizibuza yena ukuthi siyobe silokhu sakhe izikolo sisiyaphambili, kodwa akula solution. Sizama ukuqondisa okunye isimo sibuyisa. So siyabonga kakhulu kumaqembu epolitiki wonke asethe aphakama ukuthi asize nini ndawonye baholi sibambane nini. Uma sehlukene ayikho into esizoyi-achieve, not even one. Noma ngingatsho ukuthi ngihlakaniphile ngiyazi, kodwa malo edonse yale nalo edonse yale azilimi zidonsa zibhekele nale. Ukubambana kwethu kutsho khona ukuthi sizokwazi ukuhlala phansi sikhulumisane. Kuningi osokonakele kuleli lizwe. Manje sibheke i-2030 agenda. Angazi ukuthi kwabaningi ithini, abanye bathi development, izoletha development here and there, but siyabona ukuthi isimo siba worse each and every day. Kumele siphakame singabantu basemathebeleleni and claim back our space esesipolluted, esesithethwe ngabanye abantu, esingakwaziyo thina ukuphefumula kusona. So ngiyabonga kakhulu ngalolu bumbano kusikhuthaza nathi ukuthi khona ababuye ama-political parties noma yiphi organization yasemathebeleleni asibuye nini sizosebenza ndawonye, sibheke nini emuva njengoba bekhuluma kakhulukazi ngamaqhawe amaningi asadlulayo. Indawo le yasemathebeleleni ibe indawo esaziwa kakhulu ngobuholi bayo be-leadership yangaphambilini. Sengisikhuluma ngamakhosi, siyakhumbula ngokuba kuJoshua Nkomo ukuthi balwa ngendlela engakanani belwela le ndawo, but sokufike kwethu i-generation sesisonga izandla. Mina njalo nje ngihleli ngenze i-example ngelizwe lako-Israel. Elisebhayibhilini, izwe lako-Israel ungalibuka, iBhayibhili lithi likhethiwe leliya lizwe, but uma ufunda iBhayibhili until to date namhlanje, abantu labana abahleli besempini balwa everyday. Ungazibuza ukuthi balwelani, uhlale phansi nje ubheke. Thina ziyafika inkinga esizweni sisonga izandla, kufike unemployment asikwazi ukuyi-challenge. Siyabaleka, abanye sibona kungcono ukuthi siye kwamanye amazwe. Kufike lama-challenges, kuningi okwenzakala kulesi sizwe, kuyaba kumele ukuthi asiphakame nini silwe nalokhu. Njengoba ngikhuluma ngama-school fees ezikolweni, kumele ukuthi kube siyaphakama sithi lokhu uhulumeni asikufuna, but sesifike lapho ukuthi sesibanda. Angazi asisekho dignity, akasekho lukhona, siyisizwe sesibanda ukuthi akusekho nokukodwa sesikwazi ukuthi siku-challenge. But ngiyakholwa ukuthi namhlanje sihlangane ngakho lapha singabantu basemathebeleleni kuzovula indlela ezotsho nakulo ongakazwisisi sizobafundisa. Asoze sikhathane ukuthi sibafundise nini abantu bakithi kubaluleke kangakanani ukudefend i-territory yakho.